Tare Kimathi na uritie kari kumaira kuthima murimo wa kansa kurio kenda muntu awatikana na murimo uyu atutiro kurio kenda kuonokia moyo. Akere Kimathi wite miru muno mwiri uyu embe ni kukujiro mbachua cia murimo wa kansa na ukene butuma baingi bacio tungata. Duncan Mwathi na ribotie. Murimo wa kansa nutwikite kigankama kinene muno wa kaunti ya Meru na muno rutere rwa Gembe hara kuringana na ripoti. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti ritongorete kiri murimo uyu wa nyimba. Ara murimo uyu tigite mici mingi muno irenkia mukeo na ende Dr. Martin Kimathi na rutete uge bwake na mataro kiri murimo uyu kiri antu ba kaunti ya Meru. Family nyingi misie mingi antu abo ingi bombrite kwitha abetu wa my skin ya muthia kabisa nontu murimo kansa rayo strike na family mtu wende atiawa my skin kabisa na especially ikia kumenyekana stage 3 kana stage 4 nontu kasita monka come from stage 1 to stage 4 ikamenyekana stage 3 to stage 4 muntu obota sibitari ko iba kwenda interview ndeba kwenda miunda community yochanga arambi kenda bamutetheria so riayo yake community kana yuko na muntu nturene economically mantune ambesa antu batia wana sara nene kabisa nene muno na in most cases yo binye muntu raututia so inkuromba tafadhali antu beto baitokeze kenda bomba kumenyekana as soon as possible na bibi mbo tutethie muno so murimo kansa ni kinyamara na it's a monster ikintu kithirite kisumbura antu muno na kinyamara kinene muno kiri antu beto na ntura situ ikomba kora tomba kwithia tukithira tu ina such outreach activities kenda tumba ku detect mantu as early as possible. Dr. Martin Kimathi na urite thirikari ya kaunti kwiyekireta machine cia screening ya murimo uyu maturani na kuthiuruka bakirutana morutano mwanya na gitumia kwigwo kiruthura screening tene. Meru level 5 hospital kwina cancer center na antu ibetana mbere kuthimwa na inkure ku thirikari kinye yetu ya county yobe kwite sponsor such initiatives kenda antu beto mba kwithira abaite thuka. Dr. Martin Kimathi na kinyiritie antu kwigwo bakibumire na kuraithirwa screening ya murimo uyu nuntu kagita kara gwamenyekana gwina mbere wa kamwiri muno no gumbe kuragurirwa no kethirwo giturwa kagita karaya. Murimo ya cancer imurimo yerengi na nitrita wane kabua. We encourage early detection. Murimo ya cancer yukomba kumenyekana mapema sana. Yombo trito na yukabuna mtu atura maisha mea uraringitura. So tafadhali nkuromba antu betu na bomba kwithia bari baiturike the nearest even hospitals kenda bomba otegero boya kenda bomba ku detect hali screening ikathithwa kwagirite na muno kisibitari cietu ira kwi Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi.